Una siyando mga tugon rang kalobi. Baru ma kumpani hasudon. Jana domai hasong alhon ai ibat kaon. Asa izin marim banami jaro di sana. Oke, dan sampai pangguar. Salah pangguar, salah persarunya. Betul. Sekali maju manusia. Di atas. Sada menghadap persaruni, sada menghadap pangguar. Tapi terus ada siap. Ya, betul. Ya, ubari na siyang panggual namin. Maribihorja palutugol ni orang tua namin. Roda depan kami ubari na siyang panggual sungai age parsaruna. Ibe kanami dohomani bersayur. Asian dohar sayur horjat tao. Depan marpuling lepaso modal ibaragatan. Ay senes no ganulan horja asal ma samariahan. Ibe kanami dohoma boras. Adohar horas kita o magaluhan. Das buanya sogot sungai age selanjutnya. Boras samur-samuran may buwan di Jakarta. Horas na ito magaluhan. Tongtong itu pagi Tuhan na ibagata. Yang sama. Terima kasih atas kami pangguar bernasiam Hasudon. Raja domai bernasiam idon depan lama suruh mamuka pahala gondrang marhideon mi naskar matua orang tua ter mohon. Jadi ini nami paima isakti hanami perugason ase parlo bima sarakon nasiam buani pahrojan huria ase pahrojan huria parlo bi mangkual perugason. Terima kasih. Terima kasih. Siapa nasiam majlis jemaat. Terima kasih. Ibagas goran ni na ibata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa ton binapasing ibukahan namin mga gondamon. Ya, lanjut di lokam. Jadi terima kasih lan domai guel pahrojan huria ase idulanai mau jual kau bani anak pakon kau bani bolu ase kau pun perlu mangguel konrang. Buani sijolang boras dari tiap-tiap ujung ni guel maupun para sokam tulari. Oh, dia jadi. Sadanari nokam. Andai hubani permusikai. Yang mana ada tuh? Tapi makawa permusikai nak lidah berter hasu. Jadi terima kasih malam iya. Igul Toknari, iya. Ibu kalau kasih paimai torhon igul pitulwari lamai torhon. Iya, bersiap-siap toknari. Puji-puji atau hubani Tuhan marhide gondrang. Tiap-tiap sanobas waras kona siapa dong tulwari.
Ya rumah mana siapa sudah. Songai bakal beli.